Aprangsi Bithung constituency arat aphan nili hin pen dia chuhang iglo labang so a video nili kabonai pon laki nang litum han nang ki puto nang kisit tu kali lasi nili channel along ajha katum comment nang pi Bithung constituency made CM rong nili phana paklang tha pu masi nili labang so a video bonai igde lo lapen labang so video kabonai pen nili chok chedet ten dia pu si nili hin pen ning the pono lapen nili chok chedet stame phot nang litum nang dia pu si nili ning the pono adom
dulu tapi buat sekarang silang no. War bang mate bonai ki komni CM da development ko ha wan ne ame CM ne ki war lobe la sona IMC ekon long dilo no war mate mes sen lo CM ne ki par loge Sarsenot ku arong lo ben non le rong khang ben bitung ma pe ho rong khang ben bitung border le ta ko mo paklang ko border pa ko na paklang ko Sarsenot
at lo kele lo son ta dalan biar bilang kan pani siap dengan pot na kubrit dulu dikurang sama konsistensi lu sih bilang na kubrit lo nondak ini nondak video kalau saya mau macam nak bom ada ada dia lo lo dapat down part number 1 and 4 sudah puri lo ada pakai one thing formatting to them agar các làng quần bò đó cái đồ ra ai đó em cho số này các làng quần đó bò ra thì cái đám non bằng cái telepon po ito yo labang emping si Boto ada kemana deh tahun 20 ward number 4 depan ke dapangan sudah terona rong pulo